Matrukana okelo masira mar pio oula e skunde kod mier maromo 40 e gwenge mag Lopiding, Lokichogio, County Matrukana. Ji maloyo 100 odong' ka onge kar dak bang' koth chwe goula kuom seche 5. Oula no bende ne oketho gige puonjruok mag jopuonje skund primar ma St. Matthew Mogilo. Riwruok mar Red Cross kod riwruoge mamoko mag kony mapoya koro dwa ni odonjre wachno eka ji bende okwan ni odari e gwengego mamalo mondo duok piny hinyruok mag oula. Ilianza kitu kama saa 6 usiku kunyesha mpaka saa 2. Hiyo ni mimi nimeharibu hata block. Nimeharibu kabisa. Hata shamba, hata nini, karibu hata ng'ombe. Mafuriko imesababisha hasara mingi, chakula, mbuzi, makuku. Wale walikuwa na biashara yao kidogo ndogo ambao walikuwa na nia yake. Paka saa hii ndio hii inatambaa, ndio iko chini. Sasa hiyo kitu, hiyo mvua ametuharibia mali mingi sana, kwa sababu mvua ilikuja rapidly, hatukujua kwamba mvua hata itanyesha. Naomba hivi kama watu wa national government ama county government wakuja renovation hiyo, ni kwa sababu imeumiza watu.